A voluntary blood donation camp was organized at Takarjala Khumsa Community Hall on Thursday with the cooperation of 12 Takarjala, 17 Golagati BJP, and IPFT Division Committee. Minister Shukla Charan Nowatia, Minister Vikas Debarma, and MDC Vidyo Debarma were attended as the guests. A voluntary blood donation camp was organized at Takarjala Khumsa Community Hall on Thursday with the cooperation of 12 Takarjala, 17 Golagati BJP, and IPFT Division Committee. Minister Shukla Charan Nowatia, Minister Vikas Debarma, Golagati constituent ex-MLA Birendra Kishore Debarma, and MDC Vidyo Debarma were attended as the guests. Golagati Bidhansabha Bisingo, Doyaram Kamiwa, Dini, Komsakam Chini, Oro Kaisa Thurimani Panda, O Thurimani Pandawo, Chini Montri Shukla Babu Manjakzak, Teuroni Joto, Uroni Agini, MLA Kasam, Teuroni Himani Debarma Basanai, Bobo Manjakzak, Te Mutamuti Dini, Thurinaro, Ponchajon and Visit Thurina Tongo, and message Rayo, Muti Haikaham program. Tebo joto jagan ungthong thui mana jibon dan kaisa thui packet ni bagano onek thui onek jibon hari thango abani bagano ang message ro o dofano haide singbo chini thui ri lainai thui ri o jibon dan khalenai te sikla mo tharokna ang kasaro chini samaj ni jara sikla tabukbo hamya sitrabai ja kubul tongmani hekjana memang kubul tongmani o kubul mani hoite jong jotono Pal Khayoi, Jung Mililoi, Chini Pasabutirino, Jung Agamitino Mapantinai, Samazik Babe, Sorkari Babe Zotokisu Somovia, in the Samazik Babe Zotokisu Sombo, Amavan Median Bising Ankasarnai, Chini Sikla Rona, Chikra Chalarona, Tunan Lamet Hangtomaka, Chini Boro, 80% Chini Boro, the Pexan Kubulza, Amane Bagino, Jinong Bising Median Bising Tene and Kobonai, Hadeo, Toparok, O Busarok, Muti Hoite, Norok Muktong City, Chini Topa Chink, Katangari Mamaka, Hexana money hoite jotno roka khalina nai palkhai ma golang nai hambai joto media no jotno khulumka sini Takarjala Golagati tine blood donation program khlaikya Bharatiya Janata Party BJP te IPFT mele hoi tabok Honorable Chief Minister Government of Tripura Professor Dr. Manik Saha Mohodoy bahwa Jeffro second time nibagai Tripura Chief Minister ni daito nabo apron isimina bahwa Tripura ni to citizen rokno appeal khlaicha jang society wa jara sine tamai hin society ti tongnai ra organization ti tongnai ra political ti tongnai ra ba gram level jara society khawi tongnai rokno jotano appeal khlaija obosho political ni benefit ni bagaiya blood ongkha jot citizen no provision nango hospital jokon thanglai kangka urgent jong operation khailayo ba urgent accident nanglai kha ba urgent corona patient serious patient dokna jodi blood nani nangai jongkha kangka suddenly jong hospital logo hotat chaklai jong blood manya aboni bagai bor blood jodi donate ni bagai agogoi phai kangka obviously government ni ngai hospital blood available phainai tabuk motamuti Sara Tripura ni borona blood donation belai kana excited ngai agogoi tongo abogoi simi paiya chini Tripura sarok ni bisingo bo jong ngamo high blood donation jong teibo encourage khaina nangnai jong blood donation teibo sini boroni bisingo jara blood rui manai jara health kisa fit tongo borokno jong sini tamai hen society ni bisingo to aro hospital jokon thang kangkai bo community ni bo religion ni bo dofani hni to aro identify khlai ja hospital thangka mane sudah blood group smisi naitok jaga blood mang khachi paikya ngai chini boroni bisinga bo chung jadi blood donate khlai angka hospital la bahike chung blood available manaiba chini society ni bisinga bo chung blood donation program no awareness no chung kahamba khainai chini borona akorsan ma khainai blood donation on bagai ang appeal khlaio government ni thanibo chung blood jodi joto miloi jodi blood donation khlai angka obviously hospital government hospital ba sorkari hospital logo blood available tongnai blood nang khangke te abo kuno dina chief minister saijung bo sombo ya blood nani blood supply khainani he deba abo to public ni blood bene public no ma khainai abo to blood ni kaisa tumahin manai abo sudo rang puja bai painani motan manaiya abo bagai blood donation abo ka life donation jeng chini sori ni ek bindu 1 drop thi baina jeng corruption ni lang mana jeng mathangai tumai manu mo hai jorawa abo bagai blood donation most important an bagai ang kabago jotana blood donation aina ni bagai sudah abo politically benefit nana ni bagai simi nita wan sokta
society जों जदि society ना हामजागै दंगो हमकांखाय जों जदि दावफाना हामजागै दंगो हमकांखाय जों जदि सिनि दावफाना तै कुजुगति सानानि हे वानसगै दंगो हमकांखाय हस्पिटाल लगत थांगांखाय जाते बिब्रान दंलायातै थै क्राइसिस थै माया थै अवेलेबल खरै महाय जाते आं यातै फाय जों खालायमान खांखाय तैबो गाहाम नाय अबना आं वानसग दिनै कयजना थै दङ सार प्राय 50 जननि साका दिनै ब्लाड डोनेशन अब बेला एखाने खूब ग्रेट इनिशिएटिभ खूब गाहाम उद्योग बस कांगो तैबो नालायनानि बागै ब्लाड दोनानि बागै जोंनि लिडार अपना अबखा सुदे अर तिनि प्रोग्राम खालायखा 6 मास आगामी दिना हायनो तंसिनाय 1 इयार तंसिनाय हाया मानखाय जों अबनो ग्रासरुट लेभेल पर्यन्त जों खालामनानै बागै जों जतमा चाइ दखायनाय अबनो आं सर ओ सर्टिफिकेट दिजाक माने अब तम फेसिलिटी दं रसा ब्लाड जदि नों रिखा काकायनि नि कैसा तमे हेन अब कैसा साइकी कैसा बरम माने नों अ सर्टिफिकेट अब भेलुलेस नों थाना हाया अ सर्टिफिकेट बे नों ताबो नि रिलेटिभ रखनंखा नि फैमिली मेंबर फनंखा हॉस्पिटल थांगै सबैका आफ्टर नों ब्लाड दोननानै मतन सुस करै हटा चेक ब्लाड नां तंखांखां काय जों सावन थानि ब्लाड मानाय जदि सर्टिफिकेट लाङै थांगौ कांका ते किसला कन्सिडरेशन दङै मानो दंनाय अब हायते All the invited guests looked around the blood donation camp after the program. Likewise, they have also wished to the people who came to donate blood. Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang.